Мындай улуу киши турса мен сүйлөшөм болбойт эке. Сиз сүйлөй бериңиз деп мага кезек бердим. Мен азыр эле тамашалап айтып аттым эле, бул жерде бул менин рабочий местом депчи сахна. Мен ушул жерде 45 жылдан бери сүйлөп атам. 45 жыл болуптур сахнага чыкканыма, саясатты айтканыма. Мен сырттан айтсам укпай коюшту да. Ошон үчүн парламентке барып айтайын деп атам. Боло береби? Мен Кудай буйруса 83 дебейм баргандан кийинчи. Эмнени айтканды билем, колумдагы кагазды окуй алам. Мен бир нерсени айтайын. Силерге айтпадым элем, азыр айтайын ушул жерде. Мына Россияда барып, жолугушууларды өткөзүп, адакана көбүз Казакстанга келип, Павлодардан поездга отуруп алып, самолет учпай калып, Астана шаарына келатабыз. 5-6 сааттык жол экен, бир топ жерге келгенден кийин адакана айтып калды, ака, бир стакан кофе ичпейлиби деди. Ичейlik desem pulunuz barı değil. Var dedim. Nanca bir tengeni alıp çıkıp görsetsem, bulakçanı kayaktan alıp aldınız dedi. Öyle ben kitap sattım dedim. Ben kitaplarım elder alıp ondan çocuğumu salmıyorum. Sende yok mu desem, bende çok öyle değil. Hüzöngü kuğuş adamda karkıranı satıvergende pul kana dedim ya şurada. Sonra? Olmasam birer milyardka satkandırsın, o puldu kaka koydum ya. Kızık bizde bizce. Şu tapkan ele karkıra da öyle kıykırıp jatıp kaladı da başka hiç bela yok. Hem Kuday'da karış gerek. Karasu'nu Kırgızistan'a belgili kılgan ekelek kişilik. Hazır 3'e olup kaldık. Biri Rahim milyon, biri Rahman milyon ele de. Hazır General Kursan Hasan koşulup kaldı. Kızıktan memlekette yaşayatağız. Kimden uğur ekenini biliyoruz. Banditler kim ekenini biliyoruz. Atına şeyini biliyoruz. Onun grupasında kança bandit var ekenini biliyoruz. Bunu hiç bela kılmayız da. Düşünüyor musun o? Bunu elden oygolup kalganı hazır. Bugün ele olup kalgan yok. 10 yıldan beri Madım Arif kakşap süylep atıp uşu жерге alıp geldi sizlerde. Ben makul emesim degen kıymıldı uçturup 250.000 koldu çoğultup baldarına Rusya'da. Uşul kıymıl eğim hazır elge jetti. Kuday buyursa oşente oturup buna jеңишке жақындап атабыз hazır. Bir yerden 5.000 so'mga doğuş satatat kebrat neler. Baldarına Rusya'dan 100.000 so'mga bilet alıp uçup kelip atat. Bir doğuşum verip keteyim dep. Tuğanlar, oygon Kırgız da atat. Kırgız oygo öyle. Jürekтерди oygotkula, jürek uktap kalgan. Köden uktap atat. Bugün biz oygon bolsok, bugün biz erten çeçmesek, erten geç bolup kalat. Men toğga çıkıp buna papan tigi ayıldarga varıp bir men aytayım mı şaharlıklar kapalı oğla. Şahardın eline karaganda toğda yaşagan el sayasattın taza nuğu kayak eken, jakşı bilet eken. Bugün uşu jerge dagı joluguşuga kara sögötten aksakaldar en birinci gelip oturat. Şaharlıklar arkada geldiңерсиler. El özünün takdiri menен özü күрөшсүн деп адахан айтты го. Келгиле күрөшөйлүк. Азыр элди экиге бөлүп коюшкан. Бирөө биздикилер, алар бийлик жактагылар. Анан аларга туура эмес каршы сөз айткан биздики эместер. Туура? Аны баарыңар билесиңер азырчы. Мына ушул жерге дагы биздики дегендер ичканадан чыгарбай кармап отурат. Кээ бир айылдарды айыл менен залог алып коюптур азыр. Айылдықтар өздері айтып отады, біз залогтабыз еш жаққа чыга албайбыз ака деп. Неге? Напыстардың тыйған емес. Тыйынды алып алып, күнөкөр болуп отурушат азыр. Адам кантип залогто болот азыр. Biz ушул жерге барып, айылга барып, силердин укукту коргойлук, акыйкаттык адилеттик издейли деп барсак, силер акча алып алып, наемник болуп, кайра биз менен күрөшүп атасыңар кээ бирлери. Силер биз менен күрөшкөн жоксуңар. Sizler baldardın, nevrelerden geleceği takdiri menen güreş otasınlar. Uşunu düşüngönge göv akıldın gereği yok aylanayın.
Азыр кылбасак кеч болуп калабыз. Келиңиздер. Акыркы жолу мынау жыйынтык өтө чоң чечүүчү жыйынтык. Же биз өзгөрөбүз, же ошо боюнча калабыз. Мына жерге келип отургандар көпчүлүгү бүтүн Кыргызстанды колдогондор келип отурасыздар. Сиздер мындай үгүттөөгө муктаж эмессиздер. Сиздер элге жеткизип баргыла. Силердин милдетиңер айылдарга жерге барганда ушундай сөздөрдү айтып баруу. Мен YouTube каналынан кайрылуулар жасап атканда 100 миң деген адамдар көрүп, комментарийлер жазып атышат. Демек ошончо адам ойгонуп турат бүгүн. Келгиле. Мына жерде отурганга кичине убакыт жогураак. Болбосо сиздер менен биз 4 саат, 5 саат сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Адахан экөөбүз Москвага барганда 4 сааттык жолугушууларды өтөбүз. 2 саатын Адахан сүйлөйт, мен 2 саат концерт коем дегендейчи. Азыр айтып атышат го, парламентке концерт, мен ошо жерде концерт коем айтып коеюн. Себеби ошо жерде отургандардын көпчүлүгү концерт кое тургандар отурат. Мен билем. Эртең Кудай колдоп, ийгиликке биз силер менен бирге жетебиз. Алга бүтүн Кыргызстан.